reka twongere tubahe ikaze abatwumva mwese, abari kure, abari hafi, turabaramukije. Reka dushimire abantu bose badushigikira, by'umwihariko abakunzi b'ibiganiro byacu bakanda subscribe cyangwa se sabone. Muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro, ntitwareka kubashimira. Nawe utarayikora byaba byiza udushigikiye, nta mpamvu yo kuyimana kuko twebwe turayikeneye. Hagati aho turi kumwe na Fande Rugabo, ni iminsi myinshi tutaganira, tugira ngo tuganire, tumubaze uko akarere kameze cyangwa se uko situation ihagaze. Ndabizi ni benshi baba bashaka kubimenya, ndetse ni na nyuma y'ibitero n'iki gikurikiraho, ese byifashe gute? Uko Pwenzero yafashwe, barahagarariye hariya cyangwa se bafite umugambi wo adivasinga cyangwa se gukomeza gufata ibindi birere, ndetse n'imirwano yabaye ejo bundi za Kipupu byifashe gute? Ni muri urwo rwego tugiye tuganira nawe. Hanyuma Fande, tudatinze, tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze kudutumira. Mwabyutse gute cyane cyane mu karere ka Minembwe ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange? Tumeze neza, turanezerewe. Ibi ni ibihe by'umunezero muri Minembwe ku baturage, abasirikari, umuntu wese uturiye kano karere, kandi tukaba twabyutse neza. Murabona ko hakeye, hari izuba, ni muci, imvura iri mu kunyuzamo ikagwa bukeya, ariko nanone dufite izuba ryinshi. Rero Minembwe irakeye kandi n'imitima y'abantu irakeye, kubera ibibazo abaturage bari bagizemo iminsi by'intambara, zo guterwa amabombe menshi, za drone zirara ku bantu zibirirwaho, zirukana abamama bahinga, abasaza baragiye, zirasa abanyeshuri, zirasa abantu bari ku mahopitale, zirasa amaradiyo, zirasa amaniverisite. Ni ukuvuga ngo nta rwego na rumwe rutabashije kwibasirwa n'ibyo bitero. Kuba abo baturage uno munsi bashobora kuba bahumeka, bamaze icyumweru, batangiye icyumweru cya kabiri kitarimo intambara, iby'ukuri turashobora kubanza gushimira Imana yabikoze, tugasubira tugashimira n'ingabo zacu za MRDP ndetse n'iza M23 zose zifatikanyije hamwe kugira ngo zigizeyo umwanzi, ubu umwanzi akaba ageze kure. Rero nk'uko mwabivuze, uku kwezi kose kugiye kuba ari ukwezi kwaranzwe n'ibitero bikomeye. Muribuka tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo umwanzi yarageze hano hafi kwa Buhimba, mu gihe abaturage bacu bari bamaze guhunga centre ya Minembwe ndetse n'imihana iyegereye. Ubwo ababashije kubibona cyangwa nimena mwarabashije gufotora ku mirambi ya Kabingo kwerekeza mu Marango, ahantu hose abaturage barimo bagenda kandi badafite aho baje. Utekereze ku muntu guhunga ava mu Madegu agashika hadashobora gusubira kongera kurenga, kuvuga ngo wabaga yageze mu Marango ntiyari kumanuka aho ngo yerekeze mu Rurenge. Umwanzi yarashinga isahari, abari Kabingo hari hasigaye kugera gusa kwambuka Biziba bakagera mu Biziba nabo bari bahekeje. Ni ukuvuga ngo abantu baburaga iyo baje, ariko n'ibijya baciye umugani baravuga ngo uhiriye mu nzu ntazabura hapfunda umutwe. Reka tubihanganisha abaturage bacu bahuye n'ibyo bibazo zo gutakaza amazu yabo, bagasanga yarasenywe, imirima yabo ikaribwa, abantu babo bagapfa, abandi bagakomereka. Bose abo bahuye n'ibyo bibazo tubahaye pole. Ariko nyuma yaho, yuko Imana iyo itazibura kwigira, niko baririmbye, iyo ntizibura ukuntu yogira ngo niyigejeje ku gihe nta kintu gihari, iyo ngizirema bigakunda ikarema ibindi bintu. Imana yaturemeye kindi cizere mu minota mikeya. Aduyi wari ugeze kwa Buhimba mu minota 45 yarageze muri Bicumbi, kandi ahagera nabi, yataye buri kimwe cyose. N'ubu turacari ko dutoragura amaceni n'amasasu menshi ku misozi. Nyuma y'ubwo umwanzi ibihe bisa naho byamuhekanye. Nyuma yaho niho yatangiye kugaba ibitero, abona ko inzira y'agakenke, yuko murabizi ko yari yagerageje inzira yo kwa Rutaganda inshuro nyinshi araferinga, agerageza inzira nyinshi zo kuri Sinayi biramunanira, agerageza uruhande rwa Bidego azamuka Ruhinamavi biramunanira, yerekeza kwa Sanduka kwa Nyasanduka Karingi ndetse kugera za Gitavi biramunanira. Abantu baze kumbabarira ariko ndumva asa n'urwaye inkorora. Nyuma yaje gushakisha uburyo bwose bwo kuza kuturasa turutse mu Duhoko, kuvuga ngo aturutse mu Duhoko yashakaga gusenya imihana nayo yagahwera. Nibwo kuwa mbere yarashe ijoro ryose na kumanywa, ndetse aradivasinga ingabo zacu zimusubiza inyuma
kuwa kabiri aradivasinga ingabo zimusubiza inyuma, kuwa gatatu asubiye kwa adivasinga afande rero ntiyari kwemera kuko ibyo bitero bikomeza biba, yatanze ordre kuko tugomba kurasa kandi tukamwigizayo bihagije. Niwo munsi mwabonye turasa, turara dufashe Mikenke yose, dufata Biraro mbiri, ingabo zacu zifungira neza ku masomo. Akantu k'agahayu n'ugushaka gukomeza kora riyonga garuka asubira kugaba ibitero ku ngabo zacu. Fande rero yatanze ordre kuko tugomba gufata na Poezero kugira ngo tumwigizeyo noneho kure agenda umuhasha. Twakubise Poezero kubabashije gukurikirana n'abarebye X yanjye na X nze mu gihe ca 8:35 y'ijoro, nibwo twari twinjiye muri Poezero babwira kuko Poezero ibaye libere. Ico gihe umwanzi wese yahise yikonera mu Mutambara yerekeza inzira ya Zanguri, yerekeza inzira ya Zanagiheri, yerekeza inzira yo kwa Murima, yerekeza inzira yo kwa Rumanya, hariya kwa Ngurube, ndetse n'abaturage barahunga Katanyamazi riruka, abarundi bariruka. Ariko umwanzi ukurikira wari wasigaye usa n'uresista wo gatoya n'abarundi, dukomeza tubwira abarundi kuko tutazi ico bashaka muri biri. Twababwiye kuko bagomba kugenda ku mahoro baranga, ubu ngubu ni igihe cyo kubashura ku mbaraga kandi barabibonye. Sibwo bwa mbere twabakuye mu ndondo yose, ubu ngubu twabakuye muri Minembwe tubakura kuri Poezero. N'ubu ko barakora riyogo ngo bashaka gusubira kongera kugaruka. Mugaruke yankwane yabakubisira cyane iracamanitse. Tuzobakubita hadi yuko ibyo kubabarira byararangiye. Barundi bararesiste bigejeje ku urumva kuko mu ijoro ryo kuwa kane bucari kuwa gatanu n'iryo joro twafashe Poezero. Turangije kuwa gatanu birirwaho kugeza mu ijoro, kuwa gatandatu nibwo abarundi nabo bari muri Gakenke babashije gukubitwa nabo binjira amashamba nabo barahunga. Biratangaje iyo ubona umuvugizi w'intera hamwe n'igisirikare cy'u Burundi n'abariya bose babanzi b'abanyamurenge wiyita Mbayahaga ngo n'umukozi w'Imana. Naramukurikiye muri iri joro ryakeye harimo kritika ngo hari abantu ngo biyita abakozi b'Imana ngo ariko ngo bakavuga ibintu bitari byo. Uwa mbere wiyita umukozi w'Imana atari we ni wowe Mbayahaga, ufite ibinyoma muri message uri mu gutanga n'uriya munyamakuru wawe washinze. Ico twakubwira no kukubwira kuko ibyinshi muzo warayivuze ari ibinyoma. Turahagaze neza. Wibuke message ya mbere yatanze yavuze yuko ngo section imwe ngishobora gufata Minembwe kandi Minembwe ngo nta nuko ikomeye, ngo buce wenyine arivuguruza ngaje kuvuga aravuga ngo abarundi ni bashaka bakoreza formation nyinshi ngo bashine n'abasoda benshi ngo bagure n'ibitwaro byinshi byo kurinda abaturage, ngo yuko bari abahungu bari hari haruguru ngo yabonye ko batorosha Bayahaga ni contradict igitondo n'umugoroba. Twe ntabwo turabanze mu Burundi, ariko uko muzakomeza mudushotora muzatubona. Ico twababwira nuko ubu nyine abarundi twabirukanye muri Minembwe. Nabonye hariho space y'abantu barimo basubira muzo yaganiriye, aravuga ngo ntabwo turi muri ngo ntabwo bigeze bava muri Minembwe. Urubunya kinyoma zabanza uje kuyihana imbere y'Imana. Minembwe twarayifashe yose si no kuyifata ko twari tuyisanzwemo, aho twabashije gufatwa ni Gakenke mwari mwaragiye mugasahura mugasenya, kandi iyo ngiyo twayibakuyemo tubakura na Poezero. Ubu nyine yewe no mu Mutambara ntayo murimo, ingabo zanyu zaraparanganye ntawe uzi iyo zigeze. Ya section wavuze ngo yari gufata Minembwe yarahasigaye nta nubwo yabashije no gusubirayo. Duheze none Mbayahaga amakuru nerekanye amakarte ama identité y'abasirikare b'abarundi n'ayandi aracaruza aho zayabereka ngenda basomera buri muntu wese. Ya section yarasigaye uzotangarize bene nyirayo bari bayohereje yuko ntayasubiyeyo. Rero byabaye ngombwa kuko Poezero ifatwa, Gakenke irafatwa, abaturage baba babonye barahumetse. Murabizi kuko abaturage ba Gakenke bari bagiye kumara amezi agera kuri 6 bibaza ko ari 5 batagera iwabo. Harafashwe ibigori byabo byarariwe, ibishimbo byabo byarariwe. Uno munsi ko baragera ku mazu yabo bakiyafite atarabashe gusenywa, ko barahagera n'ufite igikanka casenywe ahubwo karahagera akagenda karakwasura, n'ufite uwo murima wariwe yewe karitegurira kugira ngo azahinge ku mwaka ukurikiraho. Ibyo nibyo twabwira abantu byabaye muri Minembwe. Dushimira ingabo zacu cyane cyane ingabo za MRDP, ingabo za M23 zahagaze zikemera kuko abaturage bacu batagomba gupfa. Urupfu rwari rubagezeho wari umwijima. Murabizi kuko tugara twinshi turya turwana intambara yo kuri media twari kwamaze gukatisha amatike yo kuza gushinyagurira abaturage babiri. Kasubiye mbire Mbayahaga ariko yarambabaje cyane, avuga ngo abayobozi bacu turaza kubigeraho ngo baje mu Minembwe ngo baje gushinyagurira abanyamurenge. Mbayahaga umushinyaguzi mubi yuko niyo Minembwe turayigeramo, kandi Minembwe ni wacu. Wigize umuvugizi nturi umuvugizi w'abanyamurenge, nta wagutoye. Nturi umunyamurenge ntuzona bawe. Genda uvuga iby'u Burundi, mufite ibibazo za karibira, mufite ibibazo by'ubukene.
muve ku bibazo by'abanyamurenge n'ibibazo by'imurenge, wigira umu expert, umuntu wumva kuko ufite expertise imwe ikomeye ku bibazo by'intambara zo muri Kongo, ntacuzi yuko ibyo uvuga byose ufite izeru. Rero ibyo twamubwira no kugira ngo areke gukomeretsa imitima y'abanyamurenge. Ibyo uvuga byose ni ibinyoma, abakurikira bagenda babimenye neza kuko umunyakinyoma wita umubishop. Urabizi warabyivugiye wenyine, twabanye wewe mu nkambi, uri umuntu uri aho ngaho gusa, abanyamurenge bakwigisha ijambo ry'Imana, none ubu nyine utangiye kurikereza kuragenda urikoresha amanyanga ubivanga na politiki. Ijambo kazi nimbe warahamagawe n'Imana, ukwiye kuko benshi bari mu gukora umurimo w'Imana batarahamagawe. Rero Minembwe iratuje, imeze neza, icumweru wikirukiraho nyuma y'iminsi 3 gusa umwanzi avuye muri Minembwe. Ubuyobozi bwose bwa AFC bwaraje, twari dufite ba vice perezida babiri ba AFC, ariwe perezida wa MRDP na perezida wa M23, twari dufite n'izindi nzego zose, ariko abo nibo bari bayoboye delegation. Twari turi kumwe na ba honorable Moise Nyarugabo, twari kumwe na son excellence vice gouverneur yarahari, twari kumwe n'abandi abavugizi b'icama, abasirikari bakomeye babashe kwagera. Turabashimiye bw'umwihariko kuba mwarabashe kuza gusura abaturage ba Minembwe, mukabaha ihumure, mukababwira amagambo meza yo kubahumuriza, bagasubira bakagira icyizere cyo kubaho. Abaturage ba Minembwe bari muri disappointment, abantu bari barabaye disappointed ku rwego rwo hejuru, kumva kuko nta butabazi nta bundi buryo bukibayeho. Ariko kuba mwarabagezeho nyuma y'iminsi 3 by'ukuri turabashimiye, mwageze neza. Mwana bahaye message y'ihumure ibabwira ko Minembwe itazongera gusura guterwa. Kuba tuzumvira intambara kure, dukeneye kuko abaturage bacu nabo bagomba gukira. Dukeneye psychologist, psychologist bazaze kugira ngo ba counseling abantu bafite traumatisme ikomeye batewe n'intambara. Mwibaza abanyeshuri bakoraga ama examen d'etat, bari za drone zibari hejuru zimo zibarasa, ariko abo bantu bose bagakora bakanatsinda. Tubabwira kuko abaturage ba Minembwe murakomeye, resilience yanyu iri too high, resilience yanyu irakomeye, muri abantu bo gushimirwa, muri intwari zo hejuru hamwe n'abahagurutse kugira ngo babarwanirire. Rero abayobozi bacu baradusuye, byari umunezero mwinshi, mwabonye ibisirimba, mwabonye gusenga, mwabonye ijambo ry'Imana, mwabonye gupfukama no guca bugufi, gutangirira ku muyobozi wacu generale kagenda agapfukama imbere y'Imana akavuga yuko turi batoya cyane imbere yawe Imana, ariko Imana yakoresheje kugira ngo tubashe kugera kuri iyi nsinzi. Kuba turi hano mu Minembwe, kasubire mpeze mbayahaga yuko numva andimo cyane, yarayambabaje yuko namukurikiye birebire, yarayavuze ngo abo bahe babyina ng'insinzi mu Minembwe, ngwese ngo ninde wababwiye yuko Minembwe ari igihugu. Aho none se nimba atari igihugu niki? Igihugu wowe ucitike. Igihugu se utekereza ko igomba kuba repubulika yose kugira witwe igihugu? Nubwo ko bagasoze kamwe ni igihugu cacu, nitwe tugituyemo, twebwe tucitaco kandi tukirimo. Abarundi barya wari warawohereje, wavugaga yuko bazofata Minembwe, ubu nyine baraparanganye nta buzi yo bageze. Tukubwire kuko hano ni iwacu, kandi waravuze ngo ni iminsi mike yuko narakubonye nubwo watukaga Kongoro, nawe usa naho ari wowe usigaye uvugira igisoda c'u Burundi, yuko iminsi mike bazodukura muri Minembwe. Amezi 4 bari bamaze muri Gakenge, iminsi 2 gusa twari tubibakuyemo. Icyo twabamenyesha nuko duhagaze ntaho tuzoja bayahaga. Ndabizi kuko ni shavu, ndabizi kuko ari agahinda ufite k'ingabo zanyu kumwarira mu Minembwe. Akindi kuriya nimugire ngo bayahaga kuvuga ari amagambo nuko afite ashaka kugira icyo avuga, n'agahinda afite mu mutima n'isoni nyinshi yari afite zo kumva kuko ingabo z'u Burundi zishobora kuza zikarasa ingabo za MRDP mu Minembwe zikabakuramo, zamara zikagenda igitaraganya amajoro zataye buri kintu cyose. Rero ufite agahinda, turabizi, bakujane muri counseling nawe ufite traumatism, depression yazamutse, nico gituma umeze gutya. Rero icyo twababwira, turabashimiye abakoze ibyo, ubu tukaba dukomeje, urugamba rurakomeje. Mubyo wabazaga, ingabo zacu ziri kuri Poezero, twari turi ejo bundi mwarabibonye, zihagaze hejuru ya Zanagiheri n'ahandi, nta nubwo zihagaze gusa muri Poezero, zirareba nubwo zitarinjira muri iyo mihana, ariko zibari hafi. Reka tunababwire kuko ariho turi, nta bwoba yuko titwihishe, murazirangiza position zacu. Za Gipupu zavuyemo, aduyi wese yarahunze, abaturage benshi binjiye amashamba, ariko ko turahamagarira kugaruka, bareke kugira ubwoba, turabicanye, turabasirikari b'umwuga. Na Minembwe tuyibayemo dufite abashi, abapfurera, ababembe n'amoko yose confront. Abo bose nabo nibagaruke basubire mu byabo, twebwe twemeye kuzabanindira umutekano. Zasanganya zahunze ibagaruke, abaturage bahariya mureke kujana abana muri malaria, imuza abaturage muture, murema amasoko, muhahe, murye, mubeho. Rero icyo twabwira abaturage cyane cyane bacu ba Minembwe ni kugira ngo baruhuke, bamererwe neza, baje guhaha, baje kundondo. Murabizi ubu nyine noneho ko turabona agasukari, turabona
agakahwa, ko turabona isabune, ko turabona amavuta yo kurya n'ayo kwisiga. Ubu nyine abantu ba Minembwe bagiye gusa neza, bagiye kuberwa kandi. Rero reka tubabwire ngo mwihangane kandi mwarakoze kwihangana, ariko ibihe bibi bituvuyeho, ubu tugiye gukomeza nibiba ngombwa umwanzi tumukurikira iyari. Turabizi kuko yiyorganiza, ariko inkoni yamukubise iracahari, izasubira yongera umuhonde. Rero muri make uko niko akarere kameze, anagaragaje kubivuga byose mu buryo bisamarayizinze, ariko niko bimeze, ibintu bisubiza ibibazo byayo. Urakoze cyane Fande, ugerageje kubisentetiza. Hanyuma ndatekereza kuko aribwo bwa mbere utangiye uvuga kuko abaturage ba Minembwe bameze neza, utabahampore, biranejeje cyane. Hanyuma turaza kugaruka kuri icyo kintu wagiye ukoraho kuri aba barundi bagiye basa nkaho bivanga muri ibi bintu. Ese ko uriya mugabo abatega iminsi cyane, biriya bintu birimo cyane abarundi, ni izi ngabo zabo ziri hano cyangwa hari ikindi cyinshi inyuma? Bariya bafite agahinda, icya mbere bafite agahinda ko gutsindwa, kandi ntaho utsindwa ngo agubwe neza. Ibihangane njyewe nza mbihanganisha, mwaje muzi ko muzotsinda, yuko hano iwacu ntibishoboka kuko mushobora kuza kwirukana abana mu gihugu cyabo muri abarundi kandi mubyivugira, ko ni agahinda. Icya kabiri, biriya Mbayahaga ntabwo ari ibyiwe, n'ibyo aba yatamiswe na leta y'u Burundi kugira ngo aze kuyivugira. Yuko iyo bumva abavuga ayagera kuri leta, avuga kuri Ndayishimiye, agasa n'aho uvuga imana yindi y'irindi juru ritari ririya, ariko imana yindi. Icyo twamubwira, ntabwo ari umuvugizi w'abanyamurenge, azareke kuma gukora abanyamurenge kwitama yuko ibyinshi n'ibyo yagiye afata, twa tugara twose twahoraga yakira i Bujumbura, arabafata arabamira abashira mu nda. Buriya nibo bari mu kuvuga bavugira muri Mbayahaga, niko kujya ku muzimu wabo. Baraje bamupompamo utuntu twa za RCD, bamupompamo utuntu tw'abanyarwanda, bamupompamo utuntu twa MRDP, bamupompamo utuntu. Ubu nyine nibyo ari mukuruka, nibyo avuga bya bindi bamushizemo indani. Ariko ndi umuvugizi w'abanyamurenge, nta nubwo bababaye, ahubwo ubashiraho inkota hejuru kugira ngo abarundi batumare. Icyo twobabwira, ntabwo dutewe ubwoba n'amagambo ya Mbayahaga. Mbayahaga w'urudarugeri yugira ngo none yari ibikeri. Ntabwo Mbayahaga duteye ubwoba kugira ngo twumve ngo muri iki gitondo Mbayahaga yavuze abantu ni umushinyaguzi wo gukomeza komeretsa abaturage ba Minembwe babuza babo. Bano bana bahe bapfa n'abana bo mu Minembwe, bano bahagurutse kugira ngo banyina badashira, n'abana bo mu Minembwe yahe bakomereka bagapfa. Mbayahaga bagaca mu gitondo amaze guhaga imigate, yamara akaza kuza gushinyagurira abanyamurenge. Abayobozi bacu ni abayobozi bazi icyo bahe badupangira, kandi nicyo gituma tugeze kuri ibi ngibi twirukanye abarundi. Ni kubera bariya, nicyo gituma batuka, nicyo gituma wabuze ukuntu ugira, wabuze ukuntu ugira, yazasigara avuga ngo baje bambaye amakasike ngo n'amasurubeti ngo ya gisirikare. Abarundi se banyu ko batakaye kuri iriya misozi bazambaye? Iyi misozi yose yuzuye abarundi bahatakaye, baje gufata Minembwe. Rero icyo twababwira ni uko barya bose bishimira urupfu rwacu, hari igihe aribo barugenderamo, kandi twebwe ntabwo tubifuriza. Ariko mu gihe baje badushakaho urupfu, turabatansfera, nibyo nza mbabwira, tukabagezayo byihuse. Rero abarundi nibakomeza kuza, nibaze bapfe, baze bapfe rwose. Hano ni ku isonga ry'icumu, ntabwo ari kubasinzirira. Nimba muje mumenye ko ari ku isonga ry'icumu, ntabwo ari ibintu byoroshe byo kuzoza muza gusa ngo murinjira muri Minembwe uko mwumva mushaka. Ntibizobakundira. Tuzoba muri Minembwe yacu, nta uhawe dukoraho, kandi amahoro n'aya ngaya twayatangiye. Urakoze cyane Fande. Hanyuma murabizi ko buri gihe ibiganiro dukora rimwe na rimwe twirinda ibintu bisa nkaho ari amatiku, ariko impamvu tugaruka kuri kino kintu, hari abanyamurenge bakurikirana uriya mugabo, ibyo avuga bakabasha kubishyira mu bwonko, bakaba bogira impungenge. Urabizi kuko abayobozi bageze hano batangaza amahoro, ariko iwe akabasha kugaragaza kuko kiriya kintu ntacyo, ahubwo baje kubashinyagura. Niyo mpamvu tuba tugira ngo ubamare impungenge. Hanyuma nanone turagira ngo tukubaze kino kibazo, ko umukuru w'ingabo z'u Burundi yavuze ngo kuva igisirikare cy'u Burundi cyabaho ntibaratsindwa, ariko ejo bundi tukabona mwarabakubise mu minota. Ni byagenze gute kugira ngo bari abantu babashe gutsindwa Fande? Prime, reka tubanze tumubwire ngo none igisoda avuga none nkeka atari iki ngiki kiriho none, bishobora kuba ari ikindi cyabayeho tutaravuga cyangwa tutaraba natwe abasirikare. Ahubwo si yatubwira aho batsinze, yaba yaratubwiye aho batsinze. Kuva muri Noro bakaba bageze hano kuri Point Zero, ni hehe batsinze urugamba? Prime ntabyo azi. Fande ntabyo uzi koko, kuko ingabo zanyu zatsinzwe. Baratsinzwe
batsindirwa muri Noro iriya nimba ari za Mushaki nimba ari bakaza banyura za Warikare kugira ngo bazaseruke kare cyagiye ntabyo waruze tuzi ko abaturage bagejeje aho bazoza bikorera imizigo yanyu y'abasoda bahiye ibirenge baratsinzwe muri Nyangezi baragenda bahuka za Ruvunge bagera za Uvira bakazasigara bagaruka Ruvunge nyuma baratsinzwe muri Ruvunge batsindwa muri Uvira baratsinzwe mu ndondo yose indondo yose ya groupement ya Bijombo yo kwa Kabarore yose kuva muri iriya misozi yo hejuru y'Ubuvira baratsinzwe n'ubugira bari gutsindwa baratsindwa baraza bagera hano mu Bijombo ahari ikayabo yanyuma aho bose bwana Primaire katukubwire kuko batsinzwe baratsinzwe ejo bundi noneho muri Mikenke sikera nibigishushe baratsindwa tubinjiza kwezera ubunyine ntituzi iyo bageze baratsinzwe Gakenke ahubwo se watubwiye aho mwatsinze reka kubesha abana b'abarundi kugira ngo bumve ngo none baza batsindwa nibamenye kuko bari kuza gusigara hano timu n'abatangariza ano magambo yose karagenda akora ku bintu zambaye hagara yavuze ngo ibintu bikorwa muri Minembwe ngo abantu barapfa ngo ntitwemere yuko bashobora gushingurwa bano bana n'abana bahebagwa iwabo dufite n'ishema ryo kubashingura ku itongo rya base na basekuru kandi tubikora buri munsi ntawe twangira ariko abanyi Burundi muri mukabazana mwamara kubageza hariya mukaza muzana amabox amwe atarimwe abantu batakaye ku misozi mukaja kubashinguramo babesha aba bose baborera kuri ino misozi ko mutatangaje mbaye ahaga gitu mutatangaje ngo ubwira abantu ati dore abana barenga 30-50 baratakaye twara babuze ngo MRDP ndiza yemera yuko n'abantu ngo bashobora kuja gushingura abantu bacu tubashingura mu cubahiro ciza abaguye ku rugamba yuko ni intwari naho abanyu uko barapfa bazira ubusa bazira inyungu zawe na ndayishimiye ivyo nivyo twababwira rero sinzi ikibazo wari wabajije ukuntu kivuga mbaza ukuntu mwatsinze zino z'u Burundi mu gihe bihaya ko batarigera batsindwa twarabatsinze kandi si rimwe kandi tuzakomeza kubatsinda ingabo z'u Burundi ntabwo ari ingabo ziteye ubwoba cyangwa zikomeye cyane zibaze gutsindwa inshuro nyinshi ni leta ifite ibikoresho bihagije ariko abana bacu 20-30 barazirasa bakazihamura ubu nyine zarahahamutse abavuye aha kuri poison ni Gakenke muri abo bose ntawe uzagaruka bose bazabanza baje kuruhuka baruhutse imitwe kugira bayisubize ku murongo ariko abacu barashahagaze neza hariya mwabasize niho bakiri nta nubwo bafite traumatisme bameze neza ingabo z'u Burundi zaratsinzwe apana rimwe ingabo z'u Burundi zasigaye ku misozi za mayiti zabo ni nyinshi twarazerekanye n'amakarite yabo n'amadrapo ku mateni yabo ivyo byose birahari reka tumubwire kuko zitsindwa kandi tuzokomeza gutsinda twebwe igituma tubatsinda niki nta zindi imbaraga titubwira amaji dukorera Imana d'abord tituri n'abapagani turi abakristo tubatsindisha impamvu zo kurwana kozi ituma turwana niyo ituma tudatsinda turwanira kubaho kwacu n'ababyeyi bacu n'abana bazodukomokaho turwanira kuba iwacu ibyo ngibyo ni incontournable nta muntu n'umwe ushobora kubinyura iruhande ngo abeshe yuko dushobora guhunga kugira ngo tuve muri Minembwe tuje hehe tidufite ikindi gihugu twajamo tidufite kandi karere twujamo tidufite indi misozi uretse iki twavukiyemo n'abadata n'abasogokuru iyo mpamvu ituma turwana tukarwana nk'abasazi cyo gituma twirukanye Barundi mbaye ahaga wiyahura birakureba ariko menya kuko twabirukanye twarabirukanye nta bahari si umutima mwiza tibijanye twarabashoreye tunabashorera nabi hanyuma uriya mugabo nanone reka tumugarukeho mu kiganiro yakoze iyo umureba arasa n'ufite ishavu umugani wabo asa n'uwababajwe n'intsinzi mwagezeho cyangwa se nuko abanyamurenge kuri none bafite amahoro yagaruwe na twigwaneho cyangwa se na AFC muri rusange kuki abarundi cyangwa se uriya mugabo tureke gushira abarundi muri rusange kuki uriya mugabo asa n'uwababajwe n'ibyiza abanyamurenge bageraho urakoze cyane bariya n'abantu bashize inda yabo imbere babona amafaranga menshi ava muri leta ya Kinshasa bakabaha bakarya bagahaga bakumva kuko kuba bohaguruka bagatuka abanyamurenge ibyo nibyo bibagira abagabo bitangaza cya kabiri babibwemo ideologie y'urwango ideologie ya genocide ideologie ya hutututsi ideologie ya bantu nirotike ako kantu niko bakomeza bigisha abaturage bo abaturage b'abakongomani bo abaturage b'u Burundi
babereka yuko izi ni ingoma z'abatutsi zigiye kutuyobora kugira ngo zidukandamize, bakababibamwo urwango, kandi twebwe icyo dushaka ari amahoro. Kuba bariya abantu bahaguruka bagakoresha biriya bintu, sintekereza kuko babivugisha gukunda abarundi, yuko byenda bashaka kubarindira umutekano, ahubwo ni ukugira ngo intambara ikomeze iba nini, intambara ibe nini mu karere, tigarukire gusa mu kubiha irwanirwa mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibe intambara ya rejo. Mwarabyumvise Perezida Ndayishimiye yarabivuze ngo uko M23 izokomeza progress, icyo gihe niyo yavugaga, niyo barwanaga nayo muri Nord, ngo bakomeza bafata uturere, ngo niko intambara izaba ihayija kugaragara, kuko yahija kuja muri region yose de Grand Lac, kandi yarabikoze. Niwe Perezida wa African Union. Ubu ngubu arazaho gutangaza amahoro, ahubwo agatangaza intambara. Niba umubiriza biriya bihugu byose kugira ngo bizane aba mercenaires n'ibikoresho bikomeye, nibyo biza bikanyura mu Burundi, n'abasirikari bose b'abayibu n'antuze n'abaserpa noir bariya ba black snakes, nabo baraza bakanyura mu Burundi kugira ngo baze gusenya. Buriya yarakwiriye kuba umubyeyi wa Afrika, pana gusa akarenga Burundi, akumva kuko ashobora kuba umubyeyi wa Afrika, agatangaza amahoro, agashakisha uburyo amahoro yogaruka mu karere. Ariko niba ufyorenga, niba ushiramwo amavuta mu muriro kugira ngo ikiguruguru cyake, umuriro ukomeze uba munini. Biriya bya ideoloji y'ubwicanyi, iyo tuzoyirwanya twivuye inyuma, ntabwo tuzobibebera yuko twatangiye gupfa kuva umunsi aba genocide mu Rwanda bambuka. Tugenda ndatekereza ko mwebwe byenda bamwe mwari mukiri batoya, bambutse muri plaine batangira kwica abantu bagwa. base wa coordinateur Dr. Fred Kanyike yiciwe Kamanyura mu kuye Baraka, ari iyo ideoloji yo kumva kuko ari abatutsi, umuntu wese babona gusa n'umututsi wese arapfa. Iyo niyo ideoloji bahe bakomeza kumva kubiba, aho kugira ngo dusenye naho yari igeze kugira ngo amahoro akwire mu gihugu, ahubwo barayibiba bakayitabira bagayishiraho amangere kugira ngo ikure, bakayigirira ibintu byinshi. Nibyo zibi, nibo bariya bambaye haga, biriya he bakora ko baraaroza urwango, ko baraaroza amacakubiri, ko baraaroza ibintu bya genocide, ko baragira ngo aho kugira ngo amahoro abaye muri kano karere natwe tubeho, ahubwo akumva kuko tugomba gupfa kugira ngo ibo babeho. Iriya ni inda nini ijana mu kumena amaraso, kandi si we wenyine, n'agakundi kose bafatikanyije, ko bakabanyamurenge kaba kabarundi bandi bafite ideoloji ngiye. Izo ngizo no kumutangariza rwose, kuko tuzorwanya bene izo ideoloji kugira ngo habeho amahoro, dutangaze kubana neza mu buryo buri pacifique. Dufite Kongo ntiyabayeho idafite Burundi, titwabayeho tudafite u Rwanda, u Rwanda ntirwabayeho rutadufite. Yuko haba hari igikenewe mu Rwanda, hari igikenewe muri Kongo. Niyo yakubise ari amahanga yose yari imbere. Ibyo nubabwira no kubwira Kisekedi yuko dukomeye, turahari, kandi inkoni turacayifite. Turwanisha akantu gatoya katagaragara cyane, ariko gafite imbaraga. Iyo burya Imana iza guheza nk'urubunda rukomeye mose, ikamuheza nka 12 cyangwa ikamuheza nka za 37 cyangwa izindi, cyangwa ikamuhana 82, bari kuvuga ati Imana yamuhaye ibintu bikomeye, ari mu gukubita agakundura imisozi, ariko yajanye inkoni. Akantu gasuzuguritse bituma senda amahanga. Icyo twababwira, turasuzuguritse, turi ubwoko bukeya cyane, minoritaire. Batekereza kuko botumira, bageze kubivuga bavuga yuko ngo tumeze nk'uko kujya kuri ururimi mu kanwa, ariko tubabwira kuko turi ubwoko bw'Imana kandi rutoroshe. Aho tuzadukandagira muzaba mutembo ubwoba no kumva amakuru yacu gusa bahunga intambara. Kisekedi ashatse iyi ntambara yarakwiriye kuyivamo, akicara akasaba ibiganiro. Naho gutsindwiho ni obvious, birasinyiwe, iwe gusa n'uwo gutsindwa agumagura ibikoresho, azana ingabo za bihumbi 40 kiwewe yapasengisha. Bigeze hehe? Zaraje byarashize byose. Mwenda ayandi mahitamo, twenda ayandi mahitamo dufite na ahangaha. Ibihumbi 40 byagiye he? Ubu nyine genda ubaza amakuru ya Kalemi, ko baraja kuriza abasirikari muri bato Kalemi, bakamavuga ati ntidushobora kujariya kuja gupfa, ati poezero yamaze abantu, muze muzamuke mupfe, Katanyama muzamuke mupfe, Abarundi ni muzamuke mupfe. Hano hari inzira ibihutisha my friend. Ntabwo twebwe twe dupfa gukina. Rero nijya jambo bavuze ngo Sogerea Minembwe, Sogerea Minembwe upate kifo. Ubu nyine twamaze guprintinga impapuro zingana bucya za transfert, ko turago kubita transfert kakujana kwa shitani cyangwa mu ijuru. Ibyo ni ibintu byoroshe cyane. Hano muri aka kanogo muzogashiriramo, muzobura nuja kuvuga amakuru. Mutahe muje wanyu, muje kurya injanga, muje kurya samaki,
twebwe mutureke natwe twibereho. Hanyuma tugana ku musozo turagira ngo tugaruke ku ngabo z'u Burundi gutsindirwa muri Minembwe, izi soni cyangwa se kino kimwaro bazagikwizahe? Ikindi ese ntibishobora kuzabagira ingaruka ibo? Burundi ingaruka izo zirahari ni nyinshi, ariko ibyo ni ibyabo ntaco si ngombwa ngo tubyirukankeho gusa, tubanze tubabwire kuko ikimwaro batazagikira. Iki kimwaro ibiga biha bikorwa ko birandikwa, biri recorded, ko birandikwa mu binyamakuru n'ahantu hose, hari n'abahaye bandika ibitabo aho bazoza babwira abana b'u Burundi yuko u Burundi bwose, leta y'u Burundi yose yatsindiwe hano mu Minembwe, kandi itsindwa n'abana batoya cyane bakeya, atari ukuvuga ngo yarwanye na Kongo, ahubwo yarwanye n'ubwoko bumwe gusa. Iyi ngiyi yari ikwiriye kuba message nziza yuko uribuka umunsi bafata Goma, Abatanzaniya baratashe, nubwo bagarukiye bakeya bakoza gukora kuri iriya bayita ngo ni mechanized, bakoresha biriya bibunda bikomeye na tekinoloji n'amadrone n'ibindi, ariko ingabo zo ku butaka ntazasubiye kongera kugaruka. Abamalawite baratashe, abantu bo muri Afrika du Sud baratashe, abantu banze kuva kwizima n'Abarundi, ariko kuriya nta kindi Imana yashatse kugira ngo izamure tuze Hamani abanza agende aje hejuru, kugira ngo izo mukozi isoni isi yose bibone. Abarundi ko baragira ngo bamware mu buryo isi yose izabareba bagakorwa n'isoni, kandi bazikorewe hano. Nta nubwo ari ukuvuga ngo bagiye, ahubwo kera bakozwe n'isoni yuko plateau yose ntayo bakirimo, ahantu hasigaye n'ibibogobogo, kandi nayo turaje. Ntabwo bari abaturage tuzobihorera kuri iki, aba baturage turaje, nta banga ririmo, turaje yuko ntituzoreka abaturage bacu bakomeza bapfa nabi ngo ibirometero 2 ntibazaja baraka mwebwe twofungira amazi gusa hariya diyari kabamara mu bibogobogo, ariko twe nta mutima mubi tubigiramo. Rero nta kindi ni ukumwara, ni ukugira ngo bakorwe n'isoni, kandi burya bakorera satani iherezo ryabo no gukorwa n'isoni iteka. Bino nivyo bigiye kuba ku Barundi n'iyi leta yabo. Ndayishimiye agiye kugira amateka mabi muri history y'abaperezida b'u Burundi. Umuntu uzovuga yuko yahagurukije ingabo ibihumbi n'ibihumbi bikaza gutsindirwa muri Minembwe, ugiye kugira amateka mabi gusa yo muri history, kandi nawe bitabo ko birambikwa. Urakoze cyane Fandi, reka turangize tugushimira ku mwanya utanze utanga umuco uri mu karere, ndetse unaganiza inshuti n'abavandimwe, abakunzi ba Twigwaneho ndetse n'abakunzi b'Abanyamulenge, mugabo n'abatumva kuko umunyamulenge agomba kubaho nabo wabakozeho. Hanyuma sinzi nimba hari message ushobora nenda kurangirizaho, hanyuma tukaza kurangiza ikiganiro. Message dufite ni iyi, iya mbere niyo kubwira nubwo mbaye haga gisuzugura n'igihugu, yewe n'u Burundi ntabwo kurutaho twafashe. Burundi guturuka akazi ukagenda ukagera mu Rugezi, ndatekereza ko Burundi atari bunini cyane, turamuzi. Tubwira Abanyamulenge yuko iki ni igihe cyabo cyo kugira ngo baze igihugu ni cyabo, iyi misozi ni yacu, tugomba kuyibamo, ntituzoyimenera amaraso ngo nimba rizatungweho n'abanyamahanga. Nimutahe muri benshi, abari barangajwe n'intambara nimutahe, nimuve muri ideoloji ibajana mu bihugu bitandukanye, mwumva ko mugomba kuja muri Amerika. Natwe twese twari tugituyemo, ariko dore igihugu cacu iki. Niyo utuye muri Amerika baza bakakunyira uruhande bakakubaza ngo where are you from, ngo ese uva hehe, uva mu kihe gihugu, bakakubona yuko utari waho kandi ufite passport y'Abanyamerika. Kambabwire yuko kiriya gihugu twari tukirimo cyangwa tugituramo ari uguhaha, ariko ni muze twubaka iwacu. Katubwire leta ya Kinshasa ngo igihe cyayo ni iki ngiki. Twavuze inshuro nyinshi, ariko igihe cyo kugira ngo nayikorwe n'isoni niki. Nihagarika inkota leta y'u Burundi, nireka Abarundi gushirira muri Minembwe. Yewe naho ngaho haba umuryango uja mu ijuru, haba umuryango uja kwa shitani, nimureke bazogwa iyo ngiyo bishwe n'ibindi, ariko bareke kuza kugwa mu Minembwe aho bazira ubusa kamama k'amafaranga ahatangirwa Kinshasa kugira ngo abana babo muri bashire. Reka tubabwire yuko hani wacu ntaho tuzova. Ibyo ni itangazo tubabwira, turahari n'abana bacu n'abuzukuruza bacu tuzogituramo. Sigaye turabashimiye uwo ari we wese ubabazwa n'ibibazo bibera iwacu, yaba ari Umurundi, yaba ari Umunyarwanda, yaba ari umuntu uturuka mu kindi gihugu. Barya bose barara amajoro badusengera, yewe badufasha batuvugira bakomanga henshi hirya no hino. Mwese turabashimiye. Runo rugamba tuzorutsinda, kandi kuko afande yabivuze
tuzarutsinda ino si yose izotangara tuzigarurira ishema twigarurira icubahiro agasuzuguro katuveho abantu bazoza baza kutureba baturuke mu mahanga burira indege baze kureba Minembwe baze kureba n'abanyaminembwe baze kureba n'izo ngabo zarwanye zikabasha kwirukana uno mwanzi muri aka karere ibi ngibi nabibasezeranyije nibyo bigiye gukurikiraho tukaba tubashimiye ku mwanya wanyu namwe mwatanze murakoze cyane murakoze cyane mugire ibihe byiza